Dunia Seni. Wateji Bulan Ramadan, bulan mulia. Bulan Ramadan, bulan mulia. Jangan orang Yang baru bergabung jangan lupa ditetep layar, lolok tangkap layar. Jangan lupa ditetep layar ya guys ya, lolok tangkap layar lo. Tangkap layar jangan lupa, tangkap layarnya guys ya. anak depan. Tim publikasi dokumentasi ya. Dari tim. Jangan panik rak gua. Anak depan. Ini dari tim Puan Bang. Belakang Bajeri maksudnya. Belakang Bajeri maksudnya. Udah bisa mulai ya. Belakang Bajeri, jangan depan Bajeri. Siapa berani bilang assalamualaikum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bang, kemet bang. Kemet bang juga. Kemet bang, saya bang. Siapa yang nyanyi? Sini. Aku ikut. Nabil. satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapa-bapa yang di Kampung Merawi, Kajet Bedah, wate kamu menunjukkan bapa lewat pet kamu ulangi sigota. Ibu-ibu, bapa-bapa yang di Kampung Merawi, Kajet Bedah, wate kamu menunjukkan bapa lewat pet wate ji Kasih gips. Hai ibu bapa, hai Kajet Bedah, hai ibu bapa, hai Kajet Bedah, wate kasau, hai ibu bapa, Hai Kajet Bedah, hai ibu bapa, hai Kajet Bedah, wate kasau, hai ibu bapa yang mantang tengat, hai Kajet Bedah, wate kasau, hai ibu bapa yang mantang tengat, hai Kajet Bedah, wate kasau, tak pesumbu kuang aja tak baju ngan keluarga tak pesumbu kuang aja tak baju ngan keluarga. Hai ibu bapa, hai Kajet Bedah, hai ibu bapa, ibu bapa, hai
bapa, ibu bapa. Hai kajen bedah. Hai ibu bapa. Ibu bapa, ibu bapa. Hai kajen bedah. Wateka sahur. Wateka sahur. Nama ibadah letan pahala, melimpah rahmat, melipat ganda. Nama ibadah letan pahala, melimpah rahmat, melipat ganda. Wajib bersaing. Hai rakan muda berdoa lemah, mengata rasa ganti berdaing. Hai rakan muda berdoa lemah, mengata rasa. Hai ibu bapa. Ibu bapa, ibu bapa. Hai kajen bedah. Hai ibu bapa. Ibu bapa, ibu bapa. Hai kajen bedah. Wateka sahur. Wateka sahur. Bulan Ramadan, bulan mulia, jatah nyurakan tajak puasa pajo busa ngatna tenaga o singoh leho be tak kerja. Hai ibu bapa yang mantap tengen. Hai kajen bedah. Wateka sahur. Tak bersombong, bersungguhan. Ngajak tabayungan keluarga. Dama ibadah letak pahala, melimpah rahmat, melipat ganda. Kajut bedah hai rakan muda, buku lemah mengatat rasa. Hai ibu bapa yang mantap tengen. Hai kajen bedah. Wateka sahur. Tak bersombong, bersungguhan. Ngajak tabayungan keluarga. Kamu ulangi sekota. Ibu-ibu, bapa-bapa yang nak dengan bang berawai tajir bedah. Wate kamu menunjukkan bapa pun bapa lewat persikudeng. Wate ji Assalamualaikum warahmatullahi